sobre, restez éveillé. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. JVA, la fréquence de l'influence. Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Nɔvi todzi nɔlawo lɔlɔ̃tɔ mi do gbe na mi to mía fofo mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Migava do emɔa nu. Ame ke be gbewo mi le se ŋdia enye mia nɔviwo dɔgbeɖela Emmanuel Diamant Awudza ƒe ŋkɔ mi le se. Míagasɔ nu sia nu be gɔmedzedze de asi na Mawu. Fofo Mawu ŋusẽwo katã tɔ mi de akpe na o. Bubufia la mi kafu o, mi subɔ o, mi yra o, mi do ɖe dzi. Elabena amenuveve agasu mia si. Bena míagava tsɔ wo nya na dukɔ la. Papa, mi bɔbɔ mía ɖokui ɖe ŋkuwo me. Dɔwɔnu ko mi nye le asiwo me. Bena wo ŋutɔ agazã mi. Azɔ ƒo nu ƒo na ame ɖe. Azɔ da afɔ dzi na ame ɖe. Azɔ fia mɔ ame ɖe. Bena ne ba kpɔ agbe. Ta papa mi sɔ nu sia nu ƒe gɔmedzedze kple dzi ɖe asiwo me. Mi sɔ edzikoɖi asenya to se nu gblẽ ɖe asiwo me. Migbasɔ dɔwɔtɔ kpata le emɔya nu de asiwo me. Bena wo ŋutɔ akpɔ ata. Kplɔlawo de asiwo me. Eye mɔ ŋutɔ tsɔ mi sɔ de asiwo me. Bena wòava ne tsɔ nu sia nu. Nu sia nu si míawɔ di ya la. Ne ba nye wo Mawu ɖeka ƒe ŋutikɔkɔe. Mido gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Enyo todzinɔlawo fisiko le aƒeme le o, agbleme le o, dɔwɔƒewo le, kɔdziwo le o, lɔrime le o, Mawu ne yra o eye Mawu ƒe ame ƒe ŋu to na o. Nu si ke míagblẽ la, egbe la nage ɖe eto nyuie me eye nasɔsɔ de dɔwɔwɔ me. Mawu ya eba xɔta la gbe, eba le kpɔtɔ le ƒe ame nu. Yesu Kristo ƒe ŋua exɔ asi gbogbo ŋutɔ. Trana me lo, kɔna me ŋuti, nana dziyeye ame, wana wo míaƒe to, na míaƒe to se nu na mi. Tita mi da kpe na Mawu lo, tekimisia ƒe agbeta, agbe ƒe agbeta kple srɔ̃ kple viawo kple eƒe hadɔwɔlawo katã ƒe agbeta. Ena le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, Mawu ne yra mi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, mi ke to miase nu si ke Yehowa da gblɔ egbea ne ale le asi asɔte dɔwɔ me. Amen. Egbe la nisɔ la mi ƒoƒoƒo ɖo dzesi ko ɖena sɔ fiana fiƒode le ƒomea me alo fiƒodewo le ƒomea me. Mi ƒoƒoƒo ɖo luvɔ me ƒe abi. Ame ɖewo le dzidzime sɔ dzidzime la woƒe luvɔ me xɔ abi. Ale gbegbe bena wodona dɔmese kpɔna dziku, wowɔna kpanye, wosesẽna tame le kete ame gɔmeɖuɖu, enu vivi vovovowo kaka na bena ame gbogbo le hame gbea. Enyam te le yiyo nuka ŋuti o. Woƒe luvɔ me xɔ abi. So dzidzime. Woatɔ xɔ abi. Ɖeviwo tsɔ xɔ abi. Tɔgbe tɔgbewo nenema me wo nɔewoa, akpanya ko wɔna tame sesẽ koe. Eka wotsɔ va die tsã, ale gbegbe trɔ dzime vɔ akea, nenema nunua ele ba le yie dzi. Eye velia mi ƒoƒoƒo lo etɔ adome nyinyi nu
dɔléle va dome nyi nunu egbɔn dɔléle vivi vovovo amewo le atike sia de ko va bɔbɔ nɔ anyi le gbɔ wo dana kaka tsina kɔ amewo le ŋkuvi me dɔ ye amewo le adɔme dɔ amewo le afɔ sukle vivi ƒe dɔlélewo amewo dzi dɔwo edzi sevevewo nuwo ku tɔ katã gbogbotɔwo le eso fiƒode le ƒomea gbɔ wa egbe la míayi ɖe etɔ̃lia dzesi tɔ̃lia ede sɔfiɔ bena fiƒode le wɔtɔ le ƒomea me alo le wɔtɔ le ƒomeawo katã me la elabena wogblɔ be fiƒodea wonye ame ɖeka ƒe dɔléle ɖe sɔfiɔ be nyi fiƒode o ele gɔme ne sɔ agbetɔ amewo dalia agbetɔ ame enyi la lena etɔ̃a pɛpɛpɛpɛ la ede sɔfiɔ be fiƒode le wɔtɔ le ƒomea me egbe la míaƒo nuƒoƒo ɖo etɔ̃lia ŋuti tɔ̃lia le gblɔ bena ekoɖoɖo alo vimadzimadzi nusume ƒe dɔlélewo kple nyɔnuwo ƒe kuxiwo nyɔnu gbogbo lea woɖo kuxi gbogbo ɖe ŋutɔ eye nusu tsãtɔ le eye míla ƒoƒoƒo ɖo ekoɖoɖo alo vimadzimadzi nusu ƒe dɔlélewo kple dɔléle blibo alo kuxi bubuawo si ko kuna ɖe nyɔnuwo ŋuti ebibla na mínya le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia etabla-vɔ-8 kpukpu 8 le gbɔgblɔm bena maxlẽ na se la ele gblɔ bena aɖi wò dɔmevi nu aɖi wò dɔmevi nu wa bibla na mínya be aɖi wò dɔmevi kple wò agblemenukuwo kpakple wò vinɔ enyinɔwo kple wò alẽwo nu wa míasɔ kpui ɖe gbe be aɖi le wò dɔmevi nu egɔ be nu si ke bibla gblɔa Mawu ye le pɔfiƒoƒe ƒe nya ku ɖo eka mi gbe be mase tom ne o eƒom ƒo le zã kpawo eƒom ƒo ŋkeke kpawo eye nu si ko mi do sia mi be mi va le zu etɔ̃subɔlawo mi tasi Mawu gbagbe va le subɔ Mawu ati kple kpewo etɔwo kple nɔviawo la ena bena eka Mawu gblɔ nya la eƒome gbogbo ɖe le eɖi le wa ŋuti ena be nyɔnu ɖewo la no dza ɖo asi anya ewli ɖina adɔme ɖunawo le ƒomea mea nenema ko yi le wa ƒomea mea nyɔnu sia nyɔnu ke le ƒomea me la ebe ne dza ɖo asi anya menɔna bɔtɔe ɖo vevesese aɖuɖuɖuɖu ehũɖeɖe nu hamehame ke nana de sɔfiɔ bena le ƒomea me la ame sugbɔ tsi asi ame sugbɔ ɖo kuxi ɖe gbogbo me elabe fiƒodea ege ɖe ƒomea me no gbɔ bena bibla na mínya bena aɖi wò dɔmevi ti la wole gblɔ adɔme ƒe nya nuke nya dɔme nyɔnu ya vidzidɔ ele si eye ne nua dzɔ nenema vidzidɔ me ye enya dzɔna le eye dzesi gbogbo ɖo ɖe ne sɔfiɔ na be ame ɖewo le nyɔnu me xɔ abi na wo manye dona ƒonɔ gbogbo ɖe ŋutɔ manya avlɔki setame ɖe enyi ke woyɔna be le français gbe me bena trichomonaze wa bɔ gbegbe me anya ko yɔnɛ vɔa edzidze mi gblɔ be manye avlɔki enyi vɔa ƒomea edzɔ kudo ƒomea etɔ kple nɔ viwo kekeŋ la gbogbotɔwo xɔnɛ ale gbegbe bena nusiɔ eyina edzi wodanɛ wowɔna ɖe sia ɖe vɔa eba kpɔtɔ le mianye bena ƒomea la abisia alo manye sia la meso nuɖe gbɔ eso nuka fiƒode gbɔ ame ɖewo le eye ŋugblɔ sãa no dza ɖo asi anya menɔna bɔtɔe ɖe na wo vevesese kple aɖuɖuɖuɖu ye woda gbewo nu wowɔ tsike nuwo keke vɔa eba kpɔtɔ le edzi wɔtia ko nyi bena wòanya be ne nu sia le aƒe agbo mea gbedodoɖa ye Yesu ƒe ʋu ɖeka kpɔte wɔna dɔ sia ame ɖewo lea evi kuku ko dzina womu dzi vi leke kpɔ no kpe fɔfu kpe dza dzi vi kpɔa evi kuku no mu wɔ dɔ na ɖeɖevi aɖe oa wola dzi kuku wa ame ɖewo gbogbo ɖewo le nenema wodzina evi kuku esã kple kele egɔ be ne kpe dzɔgbe kpɔa evi kuku ko wodzina eye ame ɖewo lea no dza wɔ gbɔtɔdɔa tame gbogbo vana ahoe susuwo zuna klia elabena ame ɖeka sena veve le wa dɔme galo mɔ nyɔnuwo sena vevea wa nu siawoa menyi be nu dogo ɖe nu kpo ye o nuɖe le ŋgbodome nenema be nu sia ena be ame sugbɔ le woƒe agbe me la ame sugbɔ le woƒe agbe sutu nukatuma kpɔ ɖe nu nyɔnu gbogbo ɖewo le la le xixia me la menɔna bɔtɔ ɖe na wo avi be nya enyi
et afi pe nya ni amodo le a on m'a descendre on pas gbeme on m'a descendre on pas gbeme e la bena e va ba ngbe ka gba tasino de e ka bitia e gbon nka chogbo fun pe nya be asupe no eye asupe me jejine yo ntita ipe jijine le ke ma descendre pas gbeme e o ma dichan panu siora e dinala amegbogbo nti amegboro ndogo le don ya na me a e va bena bena tasino alo amere profito pomea bena nusiko wo kudo mevi alo nusikene jole ejila ma ba jole mevi reje kwa e gbonyali e nyasi azumu sen e gbogbo o dengbene ale gbogbo ma ke fo jakaka jicha e ya moro le a jiku a jiaku a jivi akula mi enu enyi le pomea me musese enyi le pomea me comme on peut de chito kaba la ba patan na dans les enu gome so ye ja nu so cha pe dans les vivi vo ton na ni ke de so tan bena wa pe nu sume a enu amo na tonyero o yi konji o yi don o pe o ododo po gbogbo na o ododo po nu so a ododo po no nyonu a wa me fi o le nyere fa vidi ja so apa alo nyonu a me enyale alo nu so me enyale ale gbogbo bena pomesiala mon baste na vivio pomesiala gacha gana dukli dudu bebe sese nous sur le dotala alo nous sur le desofion la e hia benya yinya document e hia benya bususu nya yire ma okunkume ma o shi nous sele ma o gbogbo kokola e nya nous sur katan entita ele jinya va igbo ni va igbo kwa nous sikeni nwala ni la po de desito mo le botero egbe na be pour me gbogbo o gba asupia kaka mo le sene ko to gomo wa e de sofia bena nde le jole et son de faire eni etonlia enelia disi enelia la keni febe se seple aduku dudu kan la e yu bena pour me gbagba ple nkatima wakaka nous soit la jo agblonyo na dare alo nyono la jo agblonyo so dare alo fome le pepepe voa soya ele kaka akore sewa nyono la agwe teresu wa de yo chi domaine wa de sofia bena fipote siala e wona dotona e mo gereji tona e son gbegbe alo akaka e son akaka alo pome mama alo nous masse les cadeaux de que les mouches à tout le domaine alo pome e kaka pome malo e ma amere le ditufe et amere on décide de vion desi wa tao alors on desi wa no e va yidila akpore nu nkatema obiono nta mi dijua sont des pm te va obiota onagba fam te va vemo alo lonlon manofo me ame alo enyagbogbo nyom leo e debi siola ozunko debi siko dile no no me siala ozo agrandé la vie o je ntasse la vie o je bebe se gare me ale bebe o tasi o onto ozo nka wanto o le wato do pishi nke va jono e bibla mi na mi nya bena les mots c'est pas balé et ton lien mais puis blave voni et ta blaton et blombe a bien nyonta que nous tububu agblin a bien nyonta que nous tububu agblin baba leke a bien nyonta que nous tububu agblin bibla egblin nemi de susu kuro nous sontia nya pwede de chito bena kuro son gbegble pe mi onti la nemi kpo mi be moji nemi kpo mi pa pome kaka yi le ga home la devi gbogbo le a o ti mota devi gbogbo le a o zunu biola devi gbogbo le a o ti asiome e to le wasi e no le wasi voile ke asupe amunyon wa devi siowa o karin e dozu pevu nga ganki agrandé là-haut pour le gbenou le non mais le joame nkentio elle a bena et toi elle le toba me le nkeno fipode de gagner le pommer mais bena no divi le pommer mais là
ɖeviwo me ɖona ta o, ɖeviwo me kpɔna ŋkume o, ɖeviwo le se ke wotsi bome, womate ŋu le se nu ɖe kpetɔ gɔme o, ale gbegbe bena Biblia na mi nya bena le Mose ƒe agbalẽ ta nugakpukpe nua atɔ̃lia eta blaeve-vɔ-ve kpukpi blatɔ̃-vɔ-vea egblɔ le woatsɔ vinyɔnu woatso viwo ŋutsuviwo kple viwo nyɔnuviwo na dukɔ bubu wo ŋkuwo akpɔe eye wòanɔ dzodzrom ka ŋkeke blibo la katã gake womele wo ŋusẽ te o. Woatsɔ viwo ŋutsuwo kple viwo nyɔnuwo na dukɔ bubu wo ŋkuwo akpɔe eye wòanɔ dzrom ŋkeke blibo la katã gake womele wo ŋusẽ te o. Eɖe sɔ fiɔ bena ƒome sia si ke gbegblẽ ge ɖe ƒomea me la ŋke va hena elabena wodzi vitso, nyɔnuvi le asiwò, ŋutsuvi le asiwò vɔa esɔ ɖeɖia sɔ agba, wozu gbegblẽ ge ɖe ƒomea me ke be womate de srɔ̃ le woƒe agbe me o elabe fiƒode sia la eta ŋusẽ ɖe ƒomea dzi ale gbegbe bena wòla dzi vitso vɔa mi tɔwo eye Biblia va na mi nya bena Mose ƒe agbalẽ eta ame atɔ̃ kpukpi blaeve-vɔ-8 blaene-vɔ-1 egblɔ bena adzi ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo ke womanyi tɔwo o elabena woɖe wo aboyo wo. Adzi ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo ke womanyi tɔwo o elabena woɖe wo aboyo wo elabe wotsi aboyonyigba dzi. Leke wotsi aboyonyigba dzi ɖo mikpɔ ge fia eye aboyonyigba dzi gbogbotɔ ɖevi gbogbo ɖewo lea alo etɔ ƒe nu si wodo sia eɖi ɖe ɖevia ŋuti gbogbo ɖe ale gbegbe bena eƒomea kaka, ƒomea ma eye vevesese ge ɖe ɖeviwo ƒe dzime. Ne mikpɔ ɖeɖesito aƒewo me la etɔ mele o. Ne ɖevia gbɔ susu la ŋdzakpɔ tɔ ne mkpɔ mama wa ela kpɔ tasia alo navi alo naga. Ɖevi sia la leke la nɔ ɖo, leke ɖevi sia la nɔ ɖo. Ɖevi ɖe le wo si vɔa ŋu dzesi woatɔ, ŋkpɔ woatɔ kpɔ, ŋkpɔ woatɔ be kɔla dzɛ ele lo yibɔ le alo ɣe le ŋkpɔkpɔ. Wo si ŋu dzesi woatɔ. Eɖewo lea wo si le ƒomea me ke woatɔ me sɔ ɖe leke le me o, ele aƒea me. Ekpɔna ɖeviwo dũu, ŋusɔna belele ke na wo. Egbɔ va kalo me anɔ ahamu ʋuʋu le, kalo me la gbɔ va kple dziku. Ɖeviwo nya nenema menua, ɖeviwo nɔna azɔge kpoo anɔ kpɔ woatɔ ye, woanɔ ehũa esɔ agba. Eva le yie dzia nuke baba vana me gbogbotɔ gena dzona aɖitama me. Gbekui yova zuna nu bubu ne edua alo dukɔa wode nua aha me, wode nua aɖitama me, eɖewo mu míaba ha sesẽ edua me ma ha sesẽ kaka wogblẽ keke no yi du ɖo me alo yi kɔƒe ɖo mea no kpɔ amewo le kɔƒea mea enu to bianɔ katã alɔgoti ɖe tɔbɔtɔbɔ ale gbegbe bena aha egblẽ wo katã, aha gblẽ ɖevi gbogbo ɖo aɖitama na be gbea ame gbogbo ɖo lea woko Mawu na wo nunya, Mawu na wo sidzedze be woazu nu ɖe le dua me la ku ɖo ƒomea ƒe nuɖoanyiwo me la ɖevi siawo la wogblẽ katã kpatã no yi kɔ ɖo me alo yi ɖe mɔdodo ɖo dzi la wòle akpɔ ɖevi siawo mu gbekui ekɔ ɖo me ya kɔ me gblẽ kple gbekui sasa kple yɔyɔa katã. Nu sia nyi fiƒode gã ɖe ge ɖe eƒomea me kplɔ ɖevi siawo to le axɔ me. Eɖewo le wo dze gbe etɔ manya ƒe enɔ manya ƒe leke wo va le loa mikpɔna ɖewo gbea be eɖewo dzia be asɔ aƒoa ayi ɖo ablotsi be dzua me. Nuke va dzɔna gbogbotɔ kuna tsi na aƒoa me nuke dzɔ ƒome me woso vɔa ƒomea nuɖo gblɔna be ne nuɖe mele asiwò oa nuɖo le mba wɔe o. Ne nɔnɔme ɖe le asiwò, ega mele asiwò alo nɔnɔme mele asiwò oa nuɖo le ame wɔna. Vɔa ame ɖewo le ga le woasi, nɔnɔme nyuie le woasi vɔa ku ɖo fiƒode sia ŋuti la ɖevi siawo tsi asi. Le míaƒe sukulowo ke mi fiana nu lea mikpɔna gbogbotɔwo
Quand moi, venami, bébé, c'est une nabena, souvient, non, ne manu bien dolea, ye tom leo, il me dit ye to, dolea be, mama boyle, et dolea be, et l'Amérique boy, que, amia les saye, amia zana, amia dona funya, et c'est na bébé, amia si allez, va trop diméré, les trop diméré, les qui peut diméré, total noro, n'a bien c'est. Et va venir me be dolea, au dina ou na recul, donc, bena, de viro le va do gale me au musimiti tu peux donner gale de senia et nous et fou de la temps kakra de kui le bon mia bo l'Afrique al fi a o bo be baranyo ku wa le abloti le yobo le gale mo do le même non na pi banka ko me do le a ton na zo de kui et nous jona amoro le a dena ka fe kuna anya be do gale me fipo bien et do musin le devis ça pas gbedi kaka jina la mi kan ho do me et va ben be debi sur la nous chiko ba na go o fo na gboto me fuo va tuna pomea ana to la na yin no la no yin kwa o bo e fu va de debi asi e to ale ma pa o e to ale ameke do fo na o pa o unya ameke do fo va debi si ale ko la wero o jia en kokola do no kal mo do na enorme nkoni e debi sha ma ba jiji o la ba donku be debi va bi no asebe na de o yo ne be lekea echa o ba le yo echa be lekea ma de eto eno atene be obe ndo le nunu va eta via e dofune e so de via so di o so nko so do ne isi ale de isi ale va siare ela va nya be nko ko do ne a nko a e so ko do ino to nko ma va di la nya be na nde jo le po me ame ne de isi va nya be mi kene jo ale le ke la jo lo mo do ko bo gon ka se na kwa de viro va di bo le di oto et de isi avec dapacha le no adi be ne me po ito egbe wa il a détané il a oui il est dit ito egbe e go be de via ni school a amohora o yo na wa to vana o va na misko dia voya o va po be na ya e to me le sio wa bi na di po dapacha pro no ado e no wa fu kaka be ple ne toi ke be de via me di jeme wa nu sio wa o le jole po mo me gbang za afi me nya ni entita e va venir me be de ani mi yile mi ape gaho me de vi sio la o do gaho tan e fi siki america ve la no o yi kaka ya lo fa e ni bebe sese na o le de fi no me sam do ku be na o tuna de vi o chan yo na no be brigade pour mineur wa yin kale ji be wa le o be do vi fi o voi ni mi yile gaho me nkatima asiti me a me sugbon pa gbe ti aya me le tepe ti a on ba nya mi on le du studio ni bebe se pas du coup du peu là do la o ka ma ton do me pu do blalo do fifi comme wo nu do ta do gachan do le anu ko be fi o gbon adowa mesia e va na ba mo ro be fi ni ko ma fi o lo tu do le o ton zo wo no pa ja nu si o de sorti o be na pour me agbon pour me kaka pour me non me nyere ke mu lo e na be le mi ape du kon me le mi ape du ame gbe a nous dran ta me sese ame wuwu ame chonchon gbegbe owola gbogbo to so pour me ame ni fipo de pe nous sende si ke zu ezu aya popo alo non me le baka me chame le joame ale gbegbe be na no son ku po mi odi po bu si di la mo le botero bebe sese pla du ko du me nya ni ile ko la fipo de siala e hia be na nya wo to sonti fipo de sia e hia be na mia yi mia do kime ne musio le jo musio le va me la ma o le fompo na o ma o le gbonya le na le joame ma o le gbonya le ape o me le kope o me le hoga o me be na ni musia mo le to la mu nye gbogbo le yin nde le jo nde veme pere ko la mia so gbeto a o de ke ma so gbeta chane mama ne apompo kuro de ke chan se comme ken gbara yiro pour biblique attendi yo muda pe no be na oglonya sugbon le mi aglo be pipo de a e fion be na le nya yin nu sese gome a e fion be yayira be apasaga nu ke ti te do ma u be lonu ke boy o la ge de pipo de me sibele ke be gble ba ya ojo le ma u be poplote ojo le ma u be abarate ojo le ma u be lononu te
voa ma umu jine no pipode a mirate ntoemedo alo mirate nkpo dontine le ma ugbo egombe ma uya enami mokpokpo enami monu kpokpo ele gbonle ebe enyamele yere mi apa gbale blabe bo asi deke ipi wi deke so ibla wieve to wi nebe na de tame dodo nyeye ye dode ye vio ba gbenti la nuti papa be tame ye dode ye be vio nti enu nyona me nu jeji na me be tame dodo ye dode ye be vio nti ne lale amo poponpo buno esube na asidepo atrode ma nti asite atro idopiome asite asankuvi akpopo ome benade nuka wenye nuko ele jo gbogbo de yemunye ore kaji pobeto nuka we sugo le pome ome kenye afoku alo etite do ma ube edodo nti ma no gbe site kwa ma wa amenu vela itoke benya ebe ikeke ba boda de lo no gbe ba kwa yela no do nti no gbe ba kwa yela to apo nti nya tanya gbobe na ma une ira toji no lawo emokpokpo gbale na mesia mekele nono me amelo amen nti ami agbaye ji kuro yabe ku biblique mi le gbo ku biblique par correspondance mi le gbo ku biblique par correspondance nous gagnons ku biblique par correspondance nous revenons sur les cours bibliques par correspondance. Les cours bibliques par correspondance nous montrent la voie qui mène vers la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Sans Dieu, sans sa parole, sans Dieu, sans sa parole, nous avons un avenir incertain, un avenir sombre. C'est ça qu'on vient de dire en partie enlevée. Un avenir qui n'est pas clair. Et si tu n'as pas un avenir clair devant toi, tu as un avenir sombre, incertain, tu vas tâtonner, tu vas tomber dans les malédictions de Dieu. Mais Dieu a un avenir pour chacun de nous. Donc, nous voulons vous dire que les cours bibliques par correspondance sont à votre disposition. Dieu, par sa parole, nous rassure qu'il a un avenir de bonheur assuré pour tout homme qui se tourne vers lui. Dieu, son Fils, son Esprit, et c'est par sa parole, et c'est seulement dans la Bible, il nous dit qu'il est prêt pour se laisser trouver. S'il est prêt pour se laisser trouver, il nous interpelle alors à le chercher. Pour trouver quelque chose, bien pour trouver quelqu'un, il faut le chercher. Encore plus Dieu. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Non, Dieu ne change pas. Il est la vérité. Il a dit, vous me chercherez et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel. Jérémie 29, 13 à 14. Il est encore aujourd'hui le Dieu qui ouvre ses bras pour recevoir celui qui est dans l'angoisse du lendemain. Celui qui veut donner, il veut te donner un avenir de vie. À quiconque se lève et le cherche. Donc les cours bibliques par correspondance t'amènent à fouiller la Bible de Genèse à Apocalypse. Donc, si tu cherches Dieu de Genèse à Apocalypse, c'est dans ça que tu vas le trouver. Les cours bibliques par correspondance est une voie sûre qui t'amène à découvrir ton Créateur, celui qui tient ton avenir en ses mains. C'est bien sûr. Les cours bibliques par correspondance t'amènent à connaître davantage Dieu. On ne finit jamais de connaître Dieu. C'est un travail continuel pour tout chrétien. À chercher continuellement Dieu par sa parole. Le cours biblique, c'est un atout pour toi, chrétien, que tu peux trouver Dieu. Tu peux rentrer dans son plan merveilleux pour ta vie. Son plan de bonheur pour toi. Ton avenir sera éclairé, décanté. Amen. Amen. Donc, pour que vous fassiez ce cours, c'est facile. On peut le faire sur l'Internet.
Donc, mission MSD, www.missionmsd.fr, mission www.missionmsd.fr. Donc, vous pouvez nous appeler parce qu'on a donné les cours aussi dans certains dépôts. Donc, centre communautaire de Baie, centre communautaire de Tocoin et en face de Tocoin séminaire, école Petit Jésus, ou soit vous nous appelez 70 41 09 27. Vous pouvez nous joindre. Que Dieu vous bénisse. Madame va prier. Vous avez deux possibilités. Par page imprimée, que vous allez faire, vous ramenez en colis, vous reprenez le cours continuellement jusqu'aux 26 leçons, ou par ligne, comme il vient de vous donner l'adresse. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Nous t'exaltons encore parce que tu nous as conduits à transmettre ton message. Nous savons que tu es le Dieu Père Tout-Puissant qui arrose tout message qui vient de toi. Arrose ce que nous avons encore semé aujourd'hui pour que cela puisse jamais porter de fruits et rassurer, éclairer, bénir, restaurer, vivifier des âmes. Papa, nous te remercions, te confions encore cette radio. Que ta présence continue par agir pour la gloire de ton nom. Nous avons prié. Amen.